So tomorrow, Orlando Pirates will be playing Stellenbosch FC. Orlando Pirates is sitting on top of the league by 21 points. Stellenbosch FC sitting number 4 with 12 points. Orlando Pirates izobe idlala home. Nasi iskimi engingasetha mase ngithola ithuba. Ebhale ngingaqalisa our number 1 goalkeeper right now uSipho Chayine, yabo. Ayikho omunye goalkeeper engamqalisa kwi-Pirates at the moment because you know Chayine. Kuthi my 2 center backs ngaqalisa uSibisi benosesane. Badlale kakhulu uSibisi benosesane sebeyajwayelana indlela abadlala ngakho. We saw i-partnership yabo sidlala le away eAlgeria dlani se-RB Resultat. Badlale kahle kakhulu. Bathemba ukuthi bazophinde futhi badlale kule game lesoyidlala. Sebadlala futhi nayo iStellenbosch FC sidlala kwi-MTN Net final. So ngiyabathemba kusasa ukuthi bazoqhubeka la begcine khona. Kuthi ma wing backs wami ka left ngaqalisa uHotho, kuthi ka right ngiqalise uVan Rooyen. I know abantu abaningi bazongibuza why ngamqalisa uMonyane. Yabo if you saw last game uMonyane ngathi wathinteka uMonyane kuleya game leya. So angithanda ukuriska kakhulu ngama right backs wethu because we know ukuthi ama right backs wethu ascarce. Yabo abantu abajwayele ukulimala. So ngaqalisa uVan Rooyen because uVan Rooyen usebuyile vele. Wadlala kuleya game leya sidlala away. Yabo wangena lawo ma minutes lawo amancane but we saw him. So ngaqalisa yena as right back wethu. Angifuni ukuchaza kakhulu ngoHotho. uHotho siyamazi as left back wethu yabo. Siza impela uHotho bafethu. So ngamqalisa yena nga left. Kuthi center ngiqalise uMiguel Team beno Makhehleni Makhawu. I know abantu abaningi bavumelana nalesisu lesi, but if you look closely you will see ukuthi labadlali labo 2 indlela abadlala ngayo bayakwazi ukucomplementana, yabo. Cishe badlala ibhola elifanayo. And if you saw the game that we played against the CR Resultat, uMbatha kuleyo game leyo wayengekho mnandi kakhulu, yabo. Sabana inhlanhla nje ukuthi abakwazanga ukukapitalize leya game because isisabo isi-CR Resultat sasixayika nasasingekho right. Yasodlala neteam enjenge Stellenbosch FC. Stellenbosch FC sinesisi right. Bano Jaden Adams, banolomjida lo uJabba, yangikhohle igama lakhe but akusiwana wala eSouth Africa. Mase baba no Jaden Adams, lawo badlali labo esenta bayakwazi ukudominate esenta. So mesuba nomdlali owenze ama mistakes akanje ezidla away ku-Champions League njengeMbatha, lawo ama mistakes lawo kube bedlala neteam ekwazi ukudlala esenta, bezokwazi ukusebenzisa lawo ama mistake ukuthi bakwazi ukuscora against us. So kule game le kumele sibe cautious. So ngamqalisa uMiguel Team meba negame ebhedayo ngamfaka uMbatha mhlambe nge-second half, yabo. Mesifeel ipressure mesibona ukuthi mhlambe uMiguel Team akwazi ukudlala kahle benoMakhehleni Makhawu, singamfaka uMbatha, yabo. But kumele sibe cautious kakhulu. Stellenbosch siyakwazi ukudominate center, so sidinga abantu abakwaziyo ukudlala esenta. Kuthi kwi-central attacking midfielder yami ngaqalisa uMaswanganye. Angifuni ukuchaza kakhulu ngoMaswanganye, siyamasoka uMaswanganye bafethu. Uyena mdlali koLorlando Pirates osisiza kakhulu, yabo. Mengeke uMaswanganye asikwazi ukufunctiona kahle. Yes siyawina mengekho but asiwini ngale ndlela esithanda ukuwina ngayo, yabo. Siwina kanzima, yabo. Ekhona uMaswanganye wenza izinto zibe lula, yabo. So we must appreciate this player plays a big role for Orlando Pirates, yabo. Ingakho manje ama opposing fans ekhuluma kabi ngoMaswanganye kumele silwe, yabo. Simdefend umdlali wethu, singajoyina ama opposing fans sithuka umdlali wethu, cha asiyezi lonto. So ngamqalisa la uMaswanganye bafethu zoba ukhiye kule match esiyoyidlala eStellenbosch. Uthi ngimawinga ka right ngaqalisa lo mjida lo uNkota siyamazi kakhulu, wenze ibuka ngosikhathi sidlana iCR Resultat, yabo. Dla away waskora ibrace, yabo. Yathanda ukubona umdlalo njengoNkota usebenzisayo ithuba anikezwa lona, yabo. So kule match le ngamqalisa akaqalanga ngosikhathi sidlala ifinal yeMTN Net. So I don't think iStellenbosch iyakwazi kakhulu. I don't think bayazi ukuthi udlala kanjani, like, yabo, indlela adlala ngayo, because I'm sure ngosikhathi bashaya i-analysis based on the game that we played against them, yabo. I'm sure bazovala ama set piece ba practice ukuthi ama set piece ba defend kanjani, because if you saw the first goal escore Orlando Pirates specialize kakhulu kwi set piece le lasha uSaleng, yabo. Piece abekho mnandi Stellenbosch FC. So I'm sure bazosebenza kakhulu kuleyo nto leyo. Kanti uNkota umnandi mezokwazi ukukhahlela ngaphandle, uyakwazi ukukhahlela ngaphandle, akasabi ukukhahlela umfana. Une skill so ukwazi ukukhahlela ngaphandle, so sokusebenzisa lo. Mase kuthi ka left wing ngaqalisa lo mfana lo Mfukeng. Angifuni ukukhuluma kakhulu, yabo. Le two le iyakwazi ukuconnecta egroundini, because if you can check ama goals ascore uNkota assistwe uMfukeng, yabo. All the goals ascore uNkota assistwe uMfukeng. So Mfukeng ukhiye naye unlockeni umfana lo Nkota, yabo. So ngamqalisa na uMfukeng. Kuthi striker sami ngiqalise uMakgopa, yabo. uMakgopa akusisona le striker lesi ongasithemba kakhulu ekukhahleleni, but ile striker lesi osidingayo uma udinga ukumaka, yabo. Uma usuqalisa uMabasa ungayiqala leyo match nzima kakhulu if le team odlala nayo yakupress, yabo. uMabasa ungamfaka second half
masubona kahle uthi hayi le team le kahle kahle ayispraise ithine kumele si-attack more umfake kuMabasa because uMabasa unawo uyakwazi ukukora so it's better siqalise uMahop because uMahop uyakwazi ukumaka and siyamdinga futhi mesidefenda amakhona because he's the tall guy on the pitch yabo so isona-ke scheme sami lesi emuva ngaqalisa 4 so i-lineup yami i-4-2-3-1 ya iyona lineup yami le angitshela kuma-comments ukuthi yiphi i-lineup wona ongayisetha yabo for le game esoyidlala neStellenbosch FC noma musibheka le scheme lesi uba umdlali ongamele abe khona la yabo ungangitshela ukuthi uba umdlali ongadeserve ukuba kule lineup esoyidlala neStellenbosch FC I just hope sawuthatha lo 3 points lo siqhubeke ne-winning run yethu because ngifuna kushaye uMarch sihleli phezulu esicongweni yabo kuzo-understandeka ushaya uMarch sihleli esicongweni yabo so bese siyibona inqubekela phambili angifuni kushaya uJanuary sesiwu number 2 yabo angifuni leyo nto leyo so kungcono siloku esiphusha kanje one game at a time si remain humble angitshela ama-comments Orlando Pirates izowina ngasiphi iscore kule match esoyidlala nongitshela ischeme sakho nongasithethe ungasuthola ithuba yabo ungakhohlwa ukusubscribe bafethu ulike bafethu siyalikhulisa leli page leli